Al жерге bir saat korduktu götürüyoruz, sizge 10 bin dolar verse, bardık ele götürün. Ne için? Dünyada muhabbet var. Acaba 10 bin soğuk veriyoruz dese, 1 minut korduktu götürmeyin. Ne için? Dindin, soğuktun, ahirettin bası жүрегіңізде azaydı. Kadırı azaydı. Mına biz Müslümanlardan utkurganı atkan soşul. Ne için? Antkeni bizge Allah'ın elçisi aytkan sözgө yakın azaydı. Peygamberimiz emneni aytsa, oşogo oylanıp kaldık da oşo çineley eken mi dep. Astagfirullah. En birinci buzukuluk uştan başlanat. Müslüman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkanına şektenbeydi. Şektenbeydi. Men kılam mı, kıla almayım mı? Al, вопрос ekinci al. Peygamber emneni ayttı mı? Yakinen. 100%. Al hakikat. Sebep degende en bilimdүү, en көрөгөч, en danışman, Allah'ın en süykümdüsü aytып атат. Жөнөкөй kişi bir akademik, bir Nobelevский премиянын ээси болгон. Ал эмес бул. Аламдын райым айтып атса. Allah subhanahu wa ta'ala akırkı kitabi Kur'an'da kimge düşürет эле? Пайгамбарыбызга düşürүп атса. Ушундай улуу заттын айткан сөзүнө biz ойлонобуз bu. Şektenebиз mi? Yok. Şunun için Peygamberimizin sözünü biz işenip, işenbey Allah'ın toramaz. Şunun için men sözüm kata oluşu mümkün. Adamların sözü kata oluşu mümkün. Men adaşım mümkün. Adamlar adaşım mümkün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adam zattın yol başçısı. Adam zattın yol başçısı. Baktılıktın tuğusu Peygamberimizin kolunda. Şunun için aytat, Peygamberimizin sünnetin, Peygamberimizni kim жақсы көрse, aytkanına yakın, bekem işense, oşol sünnetті atkarat. Al taştabayt. Al taştabayt. Peygamberimiz emneni kılsa oşonu atkan. Sahabalardın artıkçılığı, ulu darajaga жеткен себеби ушул болгон. Peygamberдің айтқан сөзүн эки кылган эмес да. Эки кылган эмес. Kanday avalda olsun taştagan emez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim bir günde 6000 soğup jöneli alsa болады eken. Alganday erте менен 100 жолу zikir, peşimde 100, asırda şamda 100, kuptanda 100, jatаарda 100. Qaysı subhanallah'ın 33, elhamdülillah 33, Allahu akbar 33, la ilahe illallah menen 34 kılıp koyuңуз. То есть ошол да бир толуктап 100 кылыңыз. Ушуга Пайгамбарыбыз айтат, ар бирине 10 сооп дейт. Жатаарда Пайгамбарыбыз Фатима энебизге өзгөчө ушуну айткан. Фатима, сен ушу зикирди айтмайынча уктаба. Ушуну айткандан кийин анан жат. Али разыйаллаху анху айтат, ушуну мен Пайгамбарыбыздан уккандан кийин вообще таштаган жокмун дейт. Бир мисалын эле айтып атам. Кийинки муун табииндер. Ali Razan sorup atat. Bayağında topalan bolup, soğuş bolup, ayabay, oğur günler, sınov günler oldu. Oşunda da taştagan joksun. Oşunda taştagan jokmун deydi. Ali taştagan emes. Bize toy oldu, barın taştap koyabız. Kuday saktası, kişide bir kaygı, sınov oldu, barın taştap koyabız. Uşunun adı istikamat deydi. Uşunun adı amalga bolgan yakin deydi. Uşundaydı Allah subhanahu wa ta'ala жақсы көрөт. Şunun için tuğandar, biz biri-biribizdi жақшылыққа üzgültüksüz çakırıp duraylı. Estetip duraylı. İnsanbız. Unutacakbız. İnsanbız. Avaldan tesirlenemiz. Dünyadan tesirlenemiz. Sınavlardan tesirlenemiz. İnsanbız. Alsızbız. İnsanlığa münözdüğü nerse bulçu. Alsızlık. Allah Ta'alam güçlü. Yaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan. Şun tuğandar Mınaki Allah Ta'ala'nın zikiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala vergen amaldar bizge Allah'a jakındatat. Temamız da oşo. At-taqarrub ilallah. Biz gantip Allah'a jakındayız. Adam balası Peygamberimizin amalını kılsa Allah'a jakındaydı. Anı kılmasa alыстaydı. İnsan, Müslüman bir avalda turbaydı, bilip koyunuz. Je jakında, je alыстaydı. Ekonomi bürösü. Siz Allah'a gün sayın jakınday veresiz, saat sayın jakınday veresiz.
же алыстай бересиз, же жума сайын алыстайсыз, же ай сайын, айырмасы жок. Же жакындайсыз, же алыстайсыз. Bir авалда турбайт адам. Өсүү болот, жетишүү болот. Билип коелу турган, адам баласынын баасы Алланын алдында иманы жакшы амалы менен өсөт. Адам баласынын өсүүсү дүнүйө менен эмес. Дүнүйөнү Алла сыноо үчүн берет. Шүгүр кылабы, кылбайбы? Эми жакшы амалдарды Алла Таала адамды көтөрүү үчүн берет. Жакшы амалды кылсак биз көтөрүлөбүз. Кооздолобуз. Алланын алдында баркталабыз. Жараткан Алла Таала түбөлүктүү сыйлар менен сыйлайт. Ошон үчүн туугандар, мына нерсени биз дайыма эске алайлы, бирибизге айтып турайлы. Болсо жашоо аманат. Күн сайын таң калыштуу эле окуя. Эртең менен турсаң эле бир окуя. Тияка жаназага барыш керек. Эртең менен турсаң эле тияка жаназага барыш керек. Эртең менен барсаң тиге Куран окуш керек. Аллаху акбар. Сурап келсең таң каласың. Ошон үчүн туугандар, келгиле баарыбызды жараткан Алла Таалага жакындайлы. Кантип пайгамбар айткандай. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жол жобосун көрсөтүп баарын айтып койгон. Дүнүйө бизди алдап койбосун. Дүнүйөдөгү бардык нерседе алдап кое турган, алаксытып кое турган, унуттуруп кое турган сыпатты Алла Таала коюп койгон дүнүйөгө. Дүнүйө алдап коет. Куранда айткан Алла субханаху ва тааля. Алдап коет сени. Алаксытып коет сени. Унуттуруп да коет. Акыйкатты, чындыкты, түбөлүктү, жаратуучуну унуттуруп коет, алаксытып коет ушуну. Айтып ей имандуулар, силерди мына соода сатыгыңар, ушулар Алланын зикиринен алаксытып койбосун, унуттуруп койбосун. Соода сатыкты кылгыла. Намаздан, зекеттен, кыямат күндөн унуттуруп койбосун, алаксытып койбосун. Шариятыбыз тыйган эмес туугандар, акча тапкыла деген. Жол жобосу менен тапкыла деген, адалдан тапкыла. Адалдан тапкандагы альхамдулилля, бул ибадатка кирет, фарызга кирет. Ким өзүнүн акчасын коргойм деп жанын бере турган болсо, шейиттин даражасы берилет. Өзүнүн дүнүйөсүн ман кутила дуна малихи фа хуа шахид. Хадис мубарак. Маанисинде ушундай, ким өзүнүн малын коргойм деп, мал дүнүйөсүн коргойм деп, эгерде каракчылар кол салып өлтүрүп которгон болсо, шейиттин даражасы. Бул мал мүлк шариятыбызда алхамдулилlah тебелеп кой, ыргытып бер, өрттөп бер, жок кылып бер деп айткан жери жок. Ошону таап атканда Алланы унутпа деп атат да. Ошо акча таап атканда намазыңды унутпа, намазыңды унутпа. Сен ошону акча санай берип намаз каза болуп кетпесин. Жок, мынаны шарият мынаны айтып атат. Ушуну берген Аллага шүгүр деп намазыңды унутпа. Ушуга береке бере турган дагы Алла. Берекесин алып кое турган дагы Алла. Ошол акча менен аркасынан жакшылык келе турган дагы, бере турган дагы Алла, аркасынан бале келе турган дагы Алла. Бул жагын да унутпайлы. Ошон үчүн мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү амалдары кайсы экенин таанышып алайлы. Пайгамбарыбыздын ошо амалына бекем якын кылайлы. Ошо уадасына ишенейли. Анткени Алла Таала пайгамбарыбызды үлгү кылып жаратты. Эң бактылуу инсан. Ким бактылуу болгусу келет? Пайгамбарыбызды карасын. Кайсы учурда эмнени кылса ошону кылайлы. Кемитпей да ашыртпай, өзүндөй кылайлы. Адамзаттын мырзасы. Калай калктын эң ыйыгы мынакей. Кыямат күнү шапаатчысы. Не деп атат кеп? Өткөн сабакта дагы айттык эле. Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар. Айтат, сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздан айтканы мындай деп айткан уккам дейт. Араайтум лау анна нахран би баба хадикум яктасил минху кулла йаум 5 маррат хал ябка мин даранихи шей. Айткылачы дейт. Пайгамбарыбыз кээ бир учурлардачы адамдын күнөөсүнүн кечирилүүсүн сезиле турган нерселер менен маанави сезилбей турган нерсени сезиле турган нерсе менен салыштырып түшүндүрөт эле да. Түшүндүрөт эле. Мисалы, адамдын жүрөгү караят деди. Адамдын жүрөгү болсо заңдайт деди. Дат басат.
Biz oynayız men жүрөгүm нормально болсо керек деп. Пайгамбарыбыз айтат, салыштырып айтат. Темирге суу тийгенде заңда кандай? Темирге суу тийгенде барыбыз деп билебиз. Заңдап кетет, зат басат. Түшүндүк. Жүрөк да ушундай болот турбайбы? Пайгамбар сахабалар сурашты. Анын тазалай турган нерсеси кандай? Наждачный бумага мененби? Же эмне менен? Пепси-коланы куюппу? Ар ким ар кандай тазалат, же от мененби? Темирди көбүнчө от менен конкрет тазалат. Биздин жүрөгүбүз эмне менен? Пайгамбардан суранды, пайгамбар зат эки нерсе деди. Куран окуу, өлүмдү эстөө. Ким Куранды көп окуп, өлүмдү көп эстесе, жүрөгү жаркырайт экен да. Жүрөгүн тазаланат экен да. Эми элестетип көрүңүз, пайгамбар ушул нусканы бизге айтып атат. Куранды окубасаң, өлүмдү эстебесең, яны бул жак эмне эле болуп кетти анда? Бул жер кандай болду анан? Кудум ушундай мына жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, айткылачы, эгерде бирөөңөрдүн эшигинин алдыңда арык акса, ошого күн сайын 5 маал жуунса, краны күн сайын 5 маал эле жууна берсеңиз, денесинде кир калабы деди. Жок. Кудум ушундай 5 маал намаз окугандын эч кандай күнөөсү калбайт деди. Карачы, 5 маал намазга кандай касиеттүү улуу намазды пайгамбарыбыз ар жагынан түшүндүрүп айтат. Бул намаз адамды кооздойт, адамды нурлайт, адамдын күнөөлөрүн Алла жуйт бул барды. Каталарын бардын кетирет. Арамдан сактап токтотот. Даражасын көтөрөт. Бул намаз адамдын кайгы, кыжалатчылыгын жоет. Намазга келип туруп, ар жагынан айтып атат. Мына жердеги кандай? Салыштырып айтып, мынакей 5 маал жуун турсаңыз, денеде таза, эч нерсе калбайт. 5 маал намазда дагы күнөөлөр эч нерсе калбайт. Hadisi Kuduside gelet, Allah Teala aytkan, ya ibadi innakum tuhti'una bil-leyl wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. O menin pendelerim. Sizler tündösü dağı, gündüzü dağı kata getiresiniz. Men günölördün bardın geçirüçümün. Andıktan sizler menin günölörüngördün geçirimin soragıla. Ya Allah günölörünüzü geçir deyip, men geçirip koyam deyip bardığımda. Allah Taala жақшы көрөткен суралганда. Allah Subhanahu wa Ta'aladan сурасаңыз, Allah сизди жақшы көрөт. Сурабасаңыз, сизге жини келет, ачуусу келет, наразы болот деген сөз. Мен лам яс'алилла ягдаб алейх. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи вассалам, ким Алладан сурабаса, Алланын анын газабы келет ага дейт. Себебі біз мұқтажбыз. Мұқтаж болып дағы сұрабайбыз. Антумул фуқара, валлахул ғани. Әр бір несен сұрайды. Қанша өміріңіз қалды, бұны сұрап қалайлы. Туғандар. Қанша өміріңіз қалды, сұрап қалайлы. Ушул өміріңізді, я Алла, өзің разычылығыңа сарптағанға. Я Раббул аламин, өзің тауфиқ бер деп тұр иншалла. Ушуну иншалла кишини агартқанға, күнөөлөрдү жок кылганга, арам нерселерди жашоодон кууп чыкканга, ахиретке даярданганга, я Алла сен тауфиқ бер. Эмдиги жылы мен каякта болом? Кийинки айда мен каякта болом? Кандай болом? Шайтандын азгырыгынан, я Алла, сенен башка эч ким мени сактай албайт. Күнөөлөрдөн сенен башка мени эч ким сактай албайт. Мен канча күнөө каталарым бар, сенен башка эч ким кечире албайт. Мен түбөлүк үчүн жаралыпмын. Мына ал мени кириш керек. Ар бирибизге бала чакабызга айтыпчы. Болду. Ошочо түбөлүккө таасири тие турган, түбөлүктө, бейиштин да дозокко да таасири тие турган мына ал жашоо. Ушул жашоо догу кылган амалдарыбыз жакшы болсун, жаман болсун, намаз окуганыбыз дагы, окубаганыбыз дагы. Чын сүйлөгөнүбүз да, чын сүйлөбөгөнүбүз да. Кайрымдуулук кылганыбыз, кылбаганыбыз. Ихласыбыз, Кудай сактасын, риякөрлүгү. Булардын бардыгынын таасири тиет. Көзүңүз менен канча амал кылдың? Залымдар зулумдук кылып атса, Алла каякта? Көрбөй атабы? Унутуп калдыбы? Алла бекапар эмес дейт. Я'малуз залимун, амма я'малуз залимун. Залымдын кылган амалдарын Алла бекапар эмес. Просто мөөнөт, сыноо.
Şunu unutmayın. Möhnet sınol. Demek azırkı ayatta manisi inna fis salah hıslatayn azimatayn. Namazda iki ulu kasiyet var. Namazda iki ulu kasiyet var deydi. Al-ula nahyuhal musalli anil fahşa vel munkar. Birincisi namaz okuyan kişini uyatsız işlerden, günah işlerden, kılmıştılık, aramlardan to'xtatadi. Ve saniye, ikincisi kaysısı sıbgatuha ve tahliyatuha al musalli bi zikrillah Teala. Öngdeydi, qo'zlaydi namaz okuyan kişini Allah'ın zikri menen. Demek namazda iki ulu kasiyet uşul. Birinciden sizin yaşamınızdan haram derselerdi, günah işlerden bardığını alıp maklu bu. Sizde şuradan to'xtatadi ekan. İkincisi namaz okuyan kişini Allah Teala'nın zikrimen sebep degende namaz içinde Allah'ın zikri. Allahu akbar dep namazda aytamiz. Ne aytamiz? Allahu akbar dep. Ve la zikrullahi akbar Kur'an'da aytadi. Allah'ın zikri barından ulu dep. Бұл sizge alhamdulillah adam balasına namaz okuyan erkek bolsun, ayal bolsun, qo'zluq tartiblaydi ekan da bulçu. Qo'zluq tartiblaydi. Ve la zikrullahi akbar. Allah'ın ayatı şunday. Allah'ın zikri ulu dedi. Allah'ın zikri öte çoğ. Allah'ın zikri çegi жоқ ulu. Bunun manisi qanday dese alımlar mınday deydi. Siz Allah'ını isteysiz ko? Allah sizde andan da көп isteydi деген söz. Sizin Allah'ın zikir kılganınızdan Allah özünün pendesin zikir kılganı akbar. Andan çoğun degeni de. Demek adam balası Allah Subhanahu ve Teala'nı namazda istegende Allah Subhanahu ve Teala al benden andan da көп isteydi. Andan da жақсы isteydi. Allah'ın istegeni sen istegeninden çoğun. Allah'ın istegeni sen Allah'ın istegeninden çoğun al. Zikir dep özü isteyen etedi da istegende. Emi Allah bizi jaratıp bizim жүрегimizi jaratıp koyuptur. Hem жүрек kede kaygırat eken, kede tasirlenet eken, kede sүйünöt eken, kede sүйöt eken, kede jek көрөт eken. Bunun bardığı жүрекte болады eкен bunlar. Oşonun mülazamat, oşonun samarat mömөлөрü deneden çıkıp turат eкен. Жақсы көрсеңіз басып барасыз, пут басат ашаға, бастырат. Жақсы көрсеңіз пут аяққа бастырбайды. Путыңыз баспайды аяққа. Жақсы көрсеңіз барып ұшырашасыз. Жақсы көрсеңіз қол аяққа барбайды. Демек дене мүчө жүректің шешімін атқарады. Жүрек дене адамның батшасы. Бұйрық береді. Батша не алады? Бұйрық береді. Қыл қылуа. Жүрек адамның батшасы. Үшінші туғандар, жүрекке Allah Subhanahu wa Ta'ala айтып жатады. Егерде жүрегіңі мындай рахаттандырғанды, бейпілдендіргенде, жүрегіңі тыныштандырғанды қаласаң, Allah'ın зикирин қарама. Жүректі қоғыздай тұрған, қыжалатшылықты кетіре тұрған Allah'ın зикири. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Қавардар құлақ салып қойғыла, көңіл бұрып қойғыла. Allah, ala деген manisi şu. Bi zikrillah tatma'innul kulub. Allah'ın zikri menen gana, Allah'ın estöde gana жүректер тыныштанат. Жүректер рахаттанганы Allah Taala'nın zikrinde gana. Ошон үчүн manisin мээге tutup, tili öz menen zikir kılsak, жүрек менен дагы, til менен да zikir kalbi ve lisani. Бул башка нерсе. Башка руханият. Allah Subhanahu wa Ta'ala kim oşa zikir kılsa oşoğa nasip kılar. Söz men aytıp bolboy turgan ruhaniyatты. Keremet. Fadkuruni adkurkum. Sizler meni estegile, estep turgula, kantep, manga başı yiyip. Allah Taala'nı estegen, Allah'a başı yiyip estet pende. Kıl degeni kılıp,
Kılma degenden tıyılıp Allah esteyin deydi. Men öz razıçılığım menen esteyin. Sowap menen esteyin. Saktoğum menen. Hidayatım menen. Beyişim menen esteyin sen. Allah subhanahu wa ta'ala istep durun. Demek pende Allah Ta'ala'nın namazda estegeni tilavatın Kur'an okuğu menen esteyken. Namazda Kur'an okuyuz da. Fatiha'nı okuyuz. Dağı bilgen sürelerimizi okuyuz. Oşo arqılı Allah Ta'ala'nı estep atağız. Bir. İkincisi tasbihat, takbirat, tahmidat. Bu cede biz elhamdülillah Subhane Rabbiyal A'la, Subhane Rabbiyal Azim deb, Allahu Akbar deb, Rabbana lekel hamd deb. Buna uşlarda aytat, tasbih, tahmid, takbir, uşlar menen esteymiz. Ötkeni bu zikir, pendenin tarafındağı zikir var go, Allah Subhanahu wa Ta'ala pendeni estegeninin karşısında giredi da. Allah Ta'ala'nın estegeni pendege al ulu, pende estegen qaraganda Allah'ın estegeni ulu. Siz Allah'ın estegen qaraganda Allah'ın estegeni al ulu. Oşonç Allahu Akbar'da manisi şol. Allahu Akbar. Ve la zikrullahi akbar. Allah'ın zikri akbar değil. Sizin zikriniz kiçinekey. Siz Allah'ın estegeniniz. Allah subhanahu wa ta'ala sizde estegeni Allah barından çoğunga. Gebir alımlar aytkan. Ve la zikrullahi akbar. Pendenin Allah üçün namazda zikir kılganı bul. Namaz sizdi avirsiz jana günö işlerden toskondan da çoğurak deydi. Zikrul abd lillahi ta'ala fi s-salah huwa akbar min kavniha tanha anil fahşai vel munkar. Misali az namazda iki kasiyet var dedik. Avirsiz günö işlerden toktatat. Kim avirsiz işlerden günöden toktayım dese namazga gelsin, namazdı jakşılap başlasın. Bu birincisi. Sizden jamanlıkты getirip atat, bu sizin paydаңызга. Bu jakşı. Bizden jamanlık, mesela oğru getkeni bizden jakşı mı jaman mı? Avirsizlik getken bizge jakşı da. Günöler bizden kılmışlığı jama aram nerseler bizim jakşыбыздан getkeni bizge jakşı da. Bul dagı payda da, bul dagı payda. Bro, namazda siz Allah'ın estegeniz bundan çok payda da atat da. Düşündünüz bu? Demek namazda iki iş bolup atat. Bir işi kanday bolup atat? Bu namaz sizdi avirsiz kılmışlıktan toktat atat. En bismillah dep başlagan minimum namazın içinde kılmışlık kalbayız. Bismillah degen en minimum namazın içinde turganыңızda siz avirsizlik kıla albayсыз. Demek oşol moment, oşonça minuta sizdi namaz aram nerselerden toktatıp turат da. Kılmışlık toktatıp turат. Namaz okup atıp biri kumar oynay albaydı, zina kıla albaydı, uğurluk kıla albaydı, arak içe albaydı. Arak tiyakta tursun adaldı уже. Adaldı Allah Ta'ala aram kılıp atsa namazda. Bizi terbiye kılıp atat namaz arkul Allah Ta'ala. Allahu Akbar takbir tahrima dep koyat. Tahrima degeni aram kılуучу takbir da. Az namazga чейин мен суу ичип атсам болот эле. Эми намаз окуп атып суу ичсең болбойт да. Адал нерсе временно саңа тыюу салынып атат. Жесем болот аз нормально. Намаз баштадың, эми семишке чагып Фатиханы окуп коюп. Болбойт бул. Куру тозго салып, болбойт мисалы. Эмне үчүн? Намазда ушул адал нерсени уруксат бербей атат. Эмне үчүн? Намаздан чыккандан кийин, смотри, чтоб арамдан вообще жакындабагын деген тарбия. Бу тарбия нары бери басканга болбойт. Мисалы, азыр оң жакка бассам адал, сол жакка бассам деле адал, үйгө барсам деле. Эмне үчүн? Бир намазга келгенден кийин эми басып жүрсөң болбойт. Адал, баскан адал болбойт. Что Allah сабак берип атат, намаздан сырткары арамга баспагын. Арамга баспагын, уурулукка баспагын. Сенин кадамың жаман арамга баспасын. Күнөөгө баспасын сенин кадамың деп. Тарбия. Намазда окуп атып,
Бирөөгө assalomu alaykum, алейкум ассалам ушарып койсо болобойбу? Өзү салам бергенде сооп болот эле го. Пайгамбарыбыз айтпады беле? Не dedi? Assalamu aleykum desen 10 sooп. Assalamu aleykum ve rahmatullah deseniz 20 sooп. Assalamu aleykum ve rahmatullah ve barakatuh deseniz 30 sooп. Assalamu aleykum ve rahmatullah ve barakatuh ve mağfiret deseniz 40 sooп. Sooп da özü. A bирок namazdaçı. Uçurashsa salam aytsa bolобу? Namazыңыз buzulат, namazыңыз buzulат. Assalamu aleykum. Bir assalamu aleykum, ve aleykum assalam. Öldü namaz. Namaz püttü, buzuldu. Bolsa bul adal bolçu. Namazın içinde aram bolot uşulçu. Ne için? Allah Teala bizdi vaqtınça aramdan to'xtatib, adaldan to'xtatib, maqsatı namazın sırtkı jaşooda aramdan to'xtatib. Düşünöyle bul namazda hikmetin düşünöyle. Oşun için Allah Teala aytып atatan. Namaz seni aram nersedен to'xtatat dep atat da. Eğer de uşunu жақшылап эле окусаң, жақшы туюнуп, түшүнүп эле окуса, бул жагын карай бер. Намаздын ичинде бир алдап койсо, намаз не болду эми? Алдаган биякта турсун, так, алдаган арам. Эми намаздын ичинде чын сүйлөгөндө жакшы. То есть чын сүйлөгөнгө буйруганбыз, пайгамбар айткан калиматын тойиба садака. Жакшы сөз, машалла садаканын соогун аласыз. Кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы, амансызбы? Ne işinizde kılıp bereyim? Var жақсы söz. Ошол namazın içinde bunu айтсаңыз, namaz öldü. Даже adal, başka adal жақсы сөздерді сүйлөгөнгө мүмкүн эмес. Только пайгамбар эмнени айтса, ошол менен гана. Bunun arkası ne? Namazın sırttагы жашоосунда, namazın içindeki de maşallah sen adı tarbiya kılıp atasın. Sen maşık kılıp atasın. Nege em namazın sırtında sende күч кубат болсун, чтобы жалган сүйлөбөгөнгө. Туғандар, мынаки азыркы айтып атканыбыз, эми бул намаздын улуу пайдасы, Кур'ан айтып аткан пайдасы, адам баласы абирсиздиктен кутулат экен. Күнөөлөрдөн кутулат экен. Арам нерселерден кутулат экен. Ушу абирсиздиктен, күнөөлөрдөн кутулууңузга караганда, намаздын ичинде Аллахны эстеп турганыңыз андан улуу дейт да. Мына вала зикруллахи акбардын мааниси дейт. Кейбір алымдар ушундай тafsirlep берген. Birinci tafsirde kандай ketти? Siz Allah'ını istediniz. Makulu. Allah sizde istegen al ulu. İkincisi kандай oldu? Namazda siz namazda okup namaz sizde jaman nerseden to'xtatat. Allah'ını siz namazın içinde istegeniz jaman nerseden to'xtatgandan da ulurak uşul deydi. Buna manisi var. Allahu akbar. Kiyinki namazdın koozdugu namaz okuyan kişiye Allah'ın zikri menen koozdayt dedik. Andan keyin subhanallah namaz sizdiçi jaratkan Allah Taala'ga tolka jakındatat da. Namaz okusanız Allah'a jakınday beresiz. Okubasanız Allah'dan uzak bola beresiz. Alыстay beresiz. Kança nafil okusanız da jakınday beresiz. Allah subhanahu wa ta'ala aytkanda Vasjud waqtarib. Sajda kıl. Manisi onda namaz oku jakında. Bu buyruk. Sajda kılgan sayın adam balası Allah'a jakındaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып атат. Pende Allah'a en jakın bolgan uçuru sajdada. Aqrabu ma yakunul abd min rabbih azza ve cel ve huve sajid. Fa aksiru dua. Pende Allah Taala'ga en jakın bolgan uçuru kayakta kene? Sajdada eken. Demek siz kança köp sajda kılsanız oşonçalık Allah'a jakınday beresiz. Jakınday beresiz. Hazır baylarga, çoңдорго jakındagan adam hareket kılat. Allah'a jakınday degenlere düşüngüz gelbey kalat. Bolbosa adamdın tabiatında var. Prokurorga, generalный prokurorga jakın boloyun. Верховный сотко мен жақын болайын. Дағы иншалла біз министрлерге жақын болайын, президентке жақын болайын, депутаттарға жақын, жақын болайын. Паланча бай екен аға жақын болайын. Чемпион мира, палан аға мен жақын болайын. Мына нерсе ол, бар эле нерсе ал.
Жакындык бул жөнөкөй сыпат эмес. Улуу сыпат. Ошон үчүн иншалла Алла субханаху ва таалага жакындоо, биз пендебиз, бизди жараткан Алла, жаратуучубузга жакындоо бул өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Демек, намазды дагы кандай кооздугу? Бир кооздугу ушу, пендени Аллага жакындатып турат экен. Hadiste gelir. İnna Allah azza ve celle yetaqarrab ila abdihi ضعف ما يتقرب العبد إليه. رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. Bukhari'de de Müslim'de de gelir. Pende Allah'a kança jakındasa Allah eselep ağa jakındaydı ki. Hadisi Kudusi'de Allah Teala aytat: Ana inda zanni abdi bi. Men pende men turalı çe kanday gümön kılsa oşondoy mamile kılam deydi. Allah'a birinci biz özüzdünçe gümönübüzdü oңдойлу. Bunu şeriatta husnü zan deydi. Allah'a bolgon gümöndü oңдойлу, anan adamdarga bolgon gümöndü oңдойлу. Adamdarga jaman gümön süröböңүз. Dosuңuz бар, чоңуңуз бар, аялыңыз бар, бала чака ким болсо эле жаман күмөн сүрөй бербең. Шайтан алып келет да, чотанын баскан не то депчи. Onu отурган, чотанын тамак жеген арам ойлорду алып келет да. Арам ойдап келет дагы бирөө жакшы сүрөсө деле жакпайт сага. Жакшы иш кылса деле сага жакпайт. Эмне үчүн? Ага чейин арам күмөн менен толтуруп алгансында мусурду берди. Ошон үчүн мисалы кээ бирлер алхамдулилlah канча жакшы иш кылып атат, көзгө көрүнбөйт, субханалла. Не үчүн? Бул жак толуп калганда жаман күмөн менен. Жаман күмөнгө кыямат күнү жооп берет адам. Далил барбы дейт. Далил жок. Всё. Алла Таала Кур'анда айтат: "Я юхалладина аману иштанибу катира минад-дан. Инна бa'дадан исм." Allah Taala айтат: "Ey имандуулар, силер иман келтиргенсиңер го. Башкалардан силер артыксыңар го. Көп жаман күмөн сүрөгөндөн сактангыла. Анткени кээ бир күмөн сүрөө күнөө болот" дейт. Жараткан Алла Тааланын сөзү. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın sözü. Жакшы күмөн кыла турган болсок, Аллаху акбар. Буга сооп аласың. Жакшы күмөнгө. Мен ойлойм, ошо жакшы адам бул. Мен ойлойм, бул ата-энесине баш ийет. Мен ойлойм, аял бала чакасын адалдан багат. Мен ойлойм, бул намаз окуйт. Мен ойлойм, жакшы күмөн кылып бер. Адам жакшы кылат ошону Кудай калса. Жакшы дей берсек, жакшы болот турган. Жаман дей берсек эле жаман болот. Жакшы күмөн менен. Мынакей Алла Субханаху ва Таала не дейт? Эми баягы айткандай биринчи Алла менен болгон күмөндү чырайлуу кылайлы, оңдойлу, кооздойлу. Хуснуздан билла. Жабир разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайтаардан 3 күн мурда мага айткан: "Жабир, Аллага жакшы күмөн кыл. Анткени Аллага жакшы күмөн кылган ибадат" деди. Кандай жакшы кылган? Алхамдулилlah, Алла Таалам мен дуамды кабыл кылат деп жакшы күмөн кылыш керек, Allah менин күнөөмдү кечирет деп жакшы күмөн кылыш керек. Allah мага адал ырыскы берет деп жакшы күмөн кылыш керек. Allah менен разы болот деп жакшы күмөн кылыш керек. Алла Таалага жакшы күмөн, мен ибадатымдан, ибадат кылган аракеттеримди бардыгын кабыл кылат деп жакшы күмөн кылыш керек. Иншалла жакшы күмөн кылыш керек. Allah бейишине киргизет деп жакшы күмөн кылыш керек. Жаман күмөн болбойт. Allah айтып атат: "Мен пенде мен тууралуу кандай күмөн кылса, ошондой мамиле кылам" дейт. Демек, күмөн кичинекей нерсе эмес экен да. Хадистен билинди, что күмөн бул непростой вещь. Простая вещь. Жөнөкөй нерсе эмес бул. Охо. Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр Сыддык разияллаху анху экөө Меккеден мушриктер аябай кыйнаганда хижрат кылганда. Хижрат кылганда үңкүргө жашырынып алышып,
Абу Бакр Сыдык разияллаху анху аябай пайгамбарыбызга жалат болгон. Себеп алар азыр келип калса өлтүрөт экен деп. Наузу биллахи мин залик. Аркасынан түшүп алган, издеген. Пайгамбарыбыздын башына 100 төө койгон. Өтө оор абал. Саур деген тоо бар, Меккеде билесиздер. Ошол жерге 3 күн жашырынган. Абу Бакр Сыдык разияллаху анху пайгамбар өтө жакшы көрөт. Мен эмне болсом болойн, ушу пайгамбарыбызга ушулар бир мынау жырткычтар бир зыян берип койсо, адам жырткычы, жин жырткычы, айван жырткычы зыян берип койсо, зыян берип койбосо экен деп. Аллаху акбар. Жалат боло бергенде пайгамбарыбыз айтты. Абу Бакр экөө менен үчүнчүсү Алла болгон. Кандай күмөнүң бар ушу тууралуу дейт. Экөө менен үчүнчүсү Алла. Амадан. Кандай күмөн сүрөйсүң дейт. Экөө менен үчүнчүсү Алла болсо. Кандай ойлойсуң деген адам. Экөөбүз, биз үчүнчүсү Алла бизде. Спокойно. Демек күмөн бизде өтө чоң нерсе экен да, токсон. Чоң нерсе. Ошон үчүн иншалла биринчи Алла менен болгон күмөн доңдойлу, экинчиси адамдар болгон менен күмөн доңдойлу. Себеп дегенде мындай да, эгерде мен бул киши тууралуу жаман күмөн сүрөсөмчү, аркасынан айыбын издегенге чөм да. Анан кийин анын айыбын көрүп калсам буга айтам. Жүрөктөр талкаланат. Анан мунафыктык келет. Көргөндө деп коем, а мынаяк өлгөн да. Ана. Ошонун баардыгы жаман күмөндөн башталган. Жаман күмөн сүрөп туруп, анан аркасынан айып. Пайгамбарыбыз Алла Таала Кур'анда ушунун баардыгын тыйып салган. Вала таджассасу. Күмөн сүрөбө деди жаманчы. Аркасынан таджассус кылбагын деди. Айыбын ачып, айбирин төгүп жүн аркасынан түшпөгөн. Так. Вала якта ба'дукум ба'да. Андан кийин эмне дейт? Кейбириңерди мындай гыйбат кылбагыла, ушактай бербейли. Себептен гыйбат кылган өлүп калган мусулман бир туугандын этин жеген менен барабар. Өлүп калган мусулман бир тууган. Жиркенесиңер го. Кантип? Айюхиб ахадукум аякула лахма ахи майтан факарихтуму. Алла Кур'анда айтып атат мунучу. Майтан. Мына кеп тугандар. Алла Таала айтып атат, пенде мен тууралуу кандай күмөн кылса ошондой мамиле кылам. Ва ана маху хина ядкуруни. Мен ал менен биргемин, ал качан мени эстесе. Алла биргемин дегени Алла өзүнүн кудурети менен, жардамы, колдоосу менен, коргоосу менен. Алла субханаху ва таала биргемин деген мааниси. Илими менен ана. Эгерде ал мени эстесе, өз ара, мен да өзүмчө эстейм. Жамаат менен эстесе, андан жакшыраак жамаат, периштелердин жамаатында эстейм. Эгерде пенде мага бир карыш жакындаса, мен ага бир кол жакындайм, бир кол жакындаса, бир кулаш жакындайм, басып келсе, жүгүрүп барам деген маанилерин бардыгы тугандар. Бул Алла субханаху ва тааланын райымы, айкөлдүүлүгү ушунчалык бизге тез жүзделет экен деген мааниде. Намаздын пайдасы дагы бир кайсы десе, даражаларды бийик кылат экен. Сизди намаз окуган сайын даражаңыз көтөрүлө берет. Намаз окуган сайын даражаңыз көтөрүлө берет. Ким бу дүйнөдө өлгөнгө чейин канча намаз окуса, ошончо даражасы бийик болот. Ошончо даражасы бийик болот. Буга пайгамбар саллаллаху мына Саубан разияллаху анху риваят бар. Саубан деген сахаба пайгамбарыбыздан сурады да, мындай деп сурады. Ан ахаббил а'мал ила Аллах таала. Же мындай дейт. Ахбирни би фи'л а'малу юдхилани Аллаху бихил жанна. Пайгамбарыбыздан мындай деп сураган экен. Аллага эң сүйкүмдүү амалды айтыңызчы мага. Же болбосо мага ушундай бир амалды айтыңыз, мен ушуну кылайын, Алла ошо аркылуу мени бейишке киргизсин деген. Пайгамбарыбыз айтты: "Алейка би касрати суджуд." Сен көп сажда кыл деди. Ушу көп сажда кылганды бекем карманып ал. فإنك لا تسجد لله تعالى سجدة إلا رفعك الله بها درجة. Анткени сен качан Аллага бир сажда кылса, даражаң көтөрөт дейт. Ар бир сажда кылган сайын даража көтөрүлөт экен туган. Биз сажда кылганда өзүбүздүн жүрөгүбүздү ойготойлу. Сезимибизди ойготойлу. Алхамдулилlah, Алланын алдында даражам көтөрүлдү деп. Пенде мени кадырлабаса, инсан кадырлабайт өзү.
Allah Taala kadırdan zat. Allah Subhanahu wa Taala sizdinçi kılgan işinizdi bağlaydı. İnsan bağlamay koyat. İnsan bilip turup dele bağlamayla koyat. İnsanға münöz. Biro sizdin kılgan жақсы işinizdi Kuday bilet. Dan Allah Taala oşonu bağlap barktap kötöröt. Peygamberimiz aytıyor. Aleyke bi kasrati sucud. Sen көп sajda kılgan bekem karma. Fa innaka la tasjud lillahi Taala illa rafa'aka Allah daraja. Qarap tur. Sen qanday bir jol sajda kılsan Allah Subhanahu wa Taala darajаңы biqat. Rafa'aka Allah biha daraja. Oşo bir sajda menen. 2 sajda kıldın, oşoga jaraşa. 3 sajda, 4 sajda ketdi. Qancha sajda kılsan, oşoga jaraşa daraja kötörülür dedi. Oşo menen emas. Wa hatta biha anka khati'atan. Bu menen birgelikte Allah Taala sajda kılgan sayın günah geçirilir etken. 2 paydası var. Bir sajda kılasın, 2 payda alasın. Birinci payda darajan kötörülür, ikincisi günah geçirilir. Jaman bu. Allah. Ravahu Muslim sahih. Hadis bu. Sahih hadis. Ashab-ı Sunan, Abu Davud, Tirmizi bardığında geledi. Jönökөй emas, Peygamberimiz aytqаны bu. Dağı namazın qoğuzluğundan dağı qayсы dese, namazda subhanallah adam balası pende jaratuvчусу менен шыбырлашып сүйлөшөт. Sırdaşat. Munajat kılat, munajat. Munajat degeni sırdaşıp жүрөккө арнап сүйлөшкөндү айтат. İbn Huzayma'dan rivayet gelir. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu bizge namaz okup berdi, peşimde deydi. Keyin salam bergende bir kişini çakırdı. Al, o saptın akırında okuyt ele deydi. Ey palança Kudaydan korkpayсыңбы sen? Карабайсың кандай namaz okup atasың? Aga kişi eskertүүnü beriptir da. Şaşılıp üstürten nepteset okup namaz okup atat okşayt da. Ana mындай dedi. Peygamberimiz aytdı. İnne ahadakum ida qama yusalli innama yaqumu yunaji rabbahu. Kaçan biröңөр namazga turganыңарда bilip koygula sizler жараткан Allah менен шыбырлашасыңар, сырдашасыңар. Munajat кыласыңар, munajat. Falyandur kayfa yunaji. Эми карасын, кантип сиз Allah Taala менен сырдашып сүйлөшүп атасыз? Эмнени айтып атасыз? Сүйгөнүңүз менен сүйлөшкөндө кандай берилесиз? Кандай кулак саласыз? Кандай жүрөктөн? Башка бардык нерсени унутасыз. Allah Subhanahu wa Taala менен сүйлөшкөндө кодум ошондой бардык нерсени эстен чыгарып сүйлөшкөт. Караңызчы. Намазда munajat дейт ошону. Жүрөктөгү арманды сырдашып, сырлашып айтып атканы. Пайгамбар заман айтты мындай дейт. Иннакум таравни анни ла аракум. Силер ойлоп атасыңар го, мен көрбөйм депчи. Пайгамбар алдыда да. O tigi en akırı sapta okuyan. İnni vallahi la ara man halfa dahri. Kama ara man bayne yedi. Men aldımdağını görüp durganımday, artımda da kudum oşonday görüp duran dedi. Peygamberimizin mucizası. Biz aldığımızda ele görüyoruz go. Peygamberimiz artında görçü da. Bu Peygamberimizin mucizası. Kanday Allah Taala görsetöt, al özü bilet. Peygamberimiz imam da kıblаны karap namaz okuyun. Var artıda emniye olup atat görüp duran. Oşoga oşunday dedet. Sizler oyloysаңар meni görбөй турат деп. Allah'a ant deyt. Kanday men aldımda görem go, точно oşonday артымдан görüp duran. Tabarani'de rivayet kelet. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan. Peygamberimiz aytkan: "İza qama ahadukum ila s-salah falyuqbil alayha hatta yafruga." Kaçan namazga tursaңарчы, anda namazga толук жүздөнгүлө, бошогонго чейин жүзүңөрдү башка жака буруп агыла. Көңүлүңөрдү башка жака буруп агыла. Биз айтабыз го, "Ой, көңүл бургула" dedi. Манisi эмне? Биз кудум Алла Таалага намаз окуганда көңүлүбүздү буруп окуйлу. Көңүл буруп мани коюп. Biz aябайда тамак жегенде, кийим кийгенде, кийим тандаганда өтө кыйынбыз да. Токточу. Ар бир нерсени карайбыз. Толук көңүл бурабыз. Туурабы? Эпте болор апка кие берейин. Эч ким айтпайт. Тамак алып келсе, лимон жей берейин. Жок, карайбыз о тамакты. Көңүл бурабыз. Biz namazga келгенде эле ошо шайтан нары бери кылып коет. Тез окуп бүтүрүп,
Оққанда білмейді, бірінші рекетте қайсы сүре есте жоқ. Қанша рекет есте жоқ. Ушудан білсек болады. Бұл шайтан бар ғой, шайтан ше. Ең чоң нападениясы ушу бізді намазда ептеп-септеп оқып бүтіріп. Себеп ал білет да, намазға біз қаншалық берілсек, ошончолық күнөөдөн таза болобуз. Ошончолық Алланын нуру менен нурланабыз. Бұл шайтан бұны білет. Буга жол койбойт. Ошон үчүн именно намаз башталганда проблемалар да келет. Намазга турганда арганда ойлор да келет. Ой, унутуп калган мектепте эстетет. Каяктагы капкаяктагынын бардыгы. Илимдүүлөргө унутуп калган маселелерди эстетет. Бул анын иши. Ар кимге ар кандай эстетет. В любом случае эстетип туруп жолдон уруш керек да. Биринчи жакшы нерсени эстетесизгечи. Даватқа чыңыз ел тақылдатып анан келгиле деп атып эле ошо менен кеттиңиз үйүнө кирип чай ичип калып кеттиңиз ошо. Намазыңыз бүтүп калган карасаңыз. Ал нурлуу парда менен алып чыгат сиздичи. Намаз окуп атасыз го. Ажыга алып барат дагы. Ажыдан кийин ар Америка кетти ошо ойдо. Биринчиси ажыга эле барып кетип атам деп, ничего, нормально эле деп ойлоп атасыз. Жок, ошо аркылуу сизди башка жака ташкил кылат. Каяка? Шайтанның нурлуу пардалары деп коет да. Ошондой менен алдайт. Аллахым баарыбызды сактасын. Биз буга турсук бере албайбыз, ачык эле айтайын. Алла Тааланын панасына эле жаратканыбыз бизди эле сактасын. Кимди сактаса, ошо гана сак болушу мүмкүн. Болсо сак боло албайт. Ла хаула ва ла куввата. Түбөлүктө ахиретке ушуну таасир этет. Эгерде ушуну оңдой турган болсок, пайгамбарыбыз ушуну оңдош үчүн келген. Эгер оңдой турган болсок, пайгамбар айткандай кылыпчы, Аллаху акбар, ушуну таасир этет. Эгерде оңдобосок, ниетибизди оңдобосок, ишенимибизди оңдобосок, көз карашыбызды оңдобосок, мүнөзүбүздү оңдобосок, ибадатыбызды оңдобосок, мамилебизди, кулк мүнөзүбүздү, анда туган кандай? Ошонун жаман таасири түбөлүккө тиет. Сиз өзүңүзгө райым кылгандай, сизге эч ким райым кылбайт. Ошон үчүн мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп бизге айтып атат мына турган. Алла Тааладан кечирим сурайлы, Алла Таалам кечирет. Алла суралганды жакшы көрөт. Алла Таала өзгөчө азыр мынакей суук мезгил келатат, түн узарып атат. Бул суук мезгилче ганимет дейт. Бул алхамдулилла. Бул ушундай ганимет. Машалла, уйкуңуз да карат. Тахажжудка турганга мүмкүнчүлүк бар. Түнкү ибадатка мүмкүнчүлүк бар. Алла Таала жар салат. Не дейт? Күнөөлөрүнөн кечирим сурай тургандар барбы, күнөөсүн кечирейин. Тооба кыла тургандар барбы, тообасын кабыл алайын. Тилегин сурай тургандар барбы, тилегин кабыл алайын. Башынан кайгысын жойгонду сурагандар барбы, жоюп салайын. Алла субханаху тааланын тарабынан түндүн 3/1 бөлүгү калганда үзгүлтүксүз жар салынып турат. Ошон үчүн иншалла азыр аракет кылайлы. Күндө тура албасак да анча-мынча туруп коелу. Күндө туруп, күн сайын кайтып токтой берсе да. Туруп. Аракет кылып алхамдулилла, туган ошон үчүн иншалла көп намаз окуп алайлы. Ушунун бардыгы биз менен кетет. Дүнүйө калтырасын. Таштайсың. Кылган амалды моюнга жүктөйсүң, вперед. Кетесиң. Кылган жакшы амалыңбы, жаман амалыңбы, моюн көтөргөн бойдон алып кетесиң. А то, что мыналыга на время, мындай айтканда, временно берген, Алла Таалам сын болсун, бардын таштайсың. Үй барбы? Ташта. Доллар сандыкта барбы? Ташта. Карточкада барбы акча? Ташта буну, ташта бар. Кийимиңи ташта, калпагыңы ташта, бардыгын ташта дагы. Кылган амалыңды ал, кете бер бияка. Отчетко өтө бер. Отчетко өтө бер. Түбөлүктүү жашоого өтө бер. Болмаса иншалла жылаңач келгенбиз, жылаңач кетебиз. Жөн эле кепинди ороп койду, уяттуу жер көрүнбөсүн, кичине машалла мусулман. Башка эч кандай анты пайдасы жок. Бардыгын бул жакта иштеттик. Ар нерсени кылдык, кеттик мына. Канча дүнүйөң бар таштайсың. Бардыгын таштайсың. Попробуй бир нерсени алып көр. Ала албайсың. Саатыңы ала албайсың деле. Көз айнегиңди да алып коет сени. Бияка алып кой. Ошон үчүн иншалла мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу насааттарына көз кулак салайлы тугандар.
Namaz. Эгерде бизче өзүбүздү жана коомчулукту оңдогубуз келсечи, намазга келели. Намаз менен ойлоп атам что мен балдарым оңолсо экен, бузулбасын. Кыздарым оңолсун, бузулбасын. Досторум оңолсун, бузулбасын. Бир туугандарым оңолсун, бузулбасын. Элибиз оңолсун, бузулбасын. Мен улутум оңолсун, бузулбасын. Намазга келсин. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ulu buyruğun içinde şeyi çok payda var da. Oşonun biri mınakken namazda. Namaz, Kur'an'da 100 yerde aytılınat namazdı. Çoşol yerde 100 yerde aytılınat namazdı zaten. Bu tamaşa emes de 100 yol aytılgаны. Allah subhanahu wa bir yol aytıp koysa da жетишти болмок эле бизге. 10 yol aytsa da жетишти болмок эле намаздычы. 100 yol. Кейде açıktan açık namazga, gecede buyruk menen, кейде sıfat menen, кейде isim menen, hem Arap grammatikasında aytып атам. Ушундай намазды ушунчалык айтып атат. Куранда Алла Таала мына аятка көңүл бурайлычы, жаратуучубуз эмне дейт? Инна солата танханил фахшай вал мункар. Шек күмөнсүз. Вообще без сомнений. Шек күмөнсүз. Намаз танха деген тототот дейт. Анил фахша абийирсиз иштердин барынан. Вал мункар бардык күнөө кылмыштуулуктун барынан. Namazda ушундай бар. Ошон үчүн байлар намазга жыгылса, иншаалла байлардын жашоосу оңолот. Кембагалдар окуса, кембагалдардын жашоосу оңолот. Бардык аялдар намаз окуса, аялдардын жашоосу оңолот. Эркектерге кетет. Бирок оңолуу этап менен. Кандай деген, сиз канчалык көңүл буруп окусаңыз намазды, ошончолук жашоо оңолот. Канчалык ихлас менен, канчалык фарыз, важип, адабы менен. Эң негизгиси көңүл буруу. Внимательно. Эмнени окуп атабыз? Көңүл буруу. Ушу менен Алла субханаху ва таала биздин намазыбыз нурланып, жанданып, биздин жашообузда акырын-акырын арамдар азайып, акырын-акырын алхамдулилла акыйкат көзүбүзгө ачылып, Алла субханаху ва тааланын тарабынан райымдуулуктун жааганы, сооптун жааганы, береке, нурдун жааганы, алхамдулилла тынчтыктын жүрөк ички дүйнөбүз тынчтанат. Руханиятыбыз агарат, туган. Кооздолот. Алла субханаху ва таала Кур'анда мынантип айтып атат. Ва ла зикруллахи акбар валлаху я'ламу ма таснаун. Толук аят ушундай. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар ва ла зикруллахи акбар валлаху я'ламу ма таснаун. Шек күмөнсүз намаз, албетте намаз токтотот адам баласын, бардык адам баласын, кандай түрү болбосун. Эмнеден? Фахша, абийирсиз, уятсыз иштердин бардыгынан, мункар күнөөлөрдүн бардыгынан, кылмыштуулуктан Аллахын мункар деп, Аллахын элчисини нааразы болгон, Аллахын элчиси ыраазы болбогон иштерди мункар деп коет. Жана Аллах'ın zikri ulu. Ve la zikrullahi akbar deydi. Allah'ın zikri barından ulu. Barından çoğun. Jana Allah bilet emne kılıp жатқанын ardı. Бұл аятта 3 сүйлөм менен. Allah bilet emne kılıp жатқанын ardı. Мүмкүн досуңуз билбей калышы мүмкүн, аялыңыз билбей калышы мүмкүн, начальнигиңиз билбей калышы мүмкүн. Балаңыз билбей калышы мүмкүн. Душманыңыз билбей калышы мүмкүн. Жагыныңыз билбей калышы мүмкүн. Камера көрбей калышы мүмкүн. Бирок Алла билет эмне кылып атканыңызды. Тоодосузбу, асмандасызбы, суудасызбы, айырмасы жок. Инналлаха кана алейкум ракиба. Алла Таала силерге көзөмөл. Силерди көзөмөлдөп турат дайыма дейт. Мына сезим биздин жүрөгүбүздө ойгонсочу мусулмандарда. Биздеге да ойгонсо, анда уже кылмыштуулук кыла албай калат эле адам. Ушу сезим алсырап атат. Ушу ишеним алсырап атат. Ушуну ойгото турганга кажет, жана жандандырганга кажет. Бирибизге кантип жандандырабыз, кантип ойготобуз?
Albatta, gayra biribizge estetip. Gayra bizge estetip. Allah Kur'an'da Peygamber aytadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Ve zekkir fe inne zikra tanfa'l mu'minin. Sen estetip turgun. Sen işin estetü. Sen işin estetü. Estetü öyle tursan, bu imanı var kişiye söz faydası dedi. Bu eskertme, estetü, bu imanı var kişiye sözsüz faydası dedi. Faydası yok dedi, mümkün emes. Kede azırak, kede göbürek, kede oturumduk, kede daima. Bu faydası dedi anıgıyla. Ve la zikrullahi akbar. Allah'ın zikri barından ulu. Bir yerde aytıptır. Birinci, inna salata tanhanil fahşai vel munkar. Namaz deydi. Bardık aram nerselerden, bardık kılmıştılıktan, bardık günölerden, bardık avirsizliklerden to'xtatat deydi. Bunu tahliya deydi Araplarda. Tahliya degeni boldu. Sizdiçi oşunda jaman nerseden siz to'xtatat, jaman nerseni sizdi жашооңуздан алып салат болду. Эми кезек sizdi кооздогонго келди. Tigiden boşattı ama aram nerselerden bardığından sizdi. Emi sizdi koozdogонго кезек geldi. Wala zikrullahi akbar tahliya. Bu sizdi koozdoyt deydi. Adam balasının koozdoğu zikri menen bola degen. Krem menen emes. Kirpikler mağınday koyu aldı da bir barakatları mağınday niye barakıl al menen emes. Allah sizdi sulu kılıp jaratkan. Sizge berilgen öң бар го, elhamdülillah. Sizge berilgen uşu kандай түзүлүш бар го, эң сулуу uşu түзүлүш болду. Allah özü tandagan sizge. Sizge uşu öңdü, uşu түстү Allah özü жактырган. Аны башкача кылган кереги жок. Өзгөчө. Аялдарга пайгамбарыбыз айткан, эркектерге да тиешелүү. Кашты терген болбойт. Башкача кылып берем депчи. Allah'ın берген сулуулугунан эч ким sizди анда башка сулуу кыла албайт. Allah sizdi kандай kılsa andan başka hiç kim kılamaydı andaydı. İşenip koyun. Elbette. Çınığı Allah'ın aldığındaki kozluk Allahu Akbar Allah'ın zikri menen болады ekan. Allah'ın zikrini kança köp kılsanız oşonçoluk siz öңdөлөсүz, kozdolosuz, nurlanasız, oşoga jaraşa içki can dünyonuzda, ruhaniyatınızda. Deneyinizde. Deneleyin. Negizi adam balası эки нерседен турат, жакшы билебиz да буну. İnsan эки нерседен турат. Dene жана ruh, can. Dene negiz emes, can negiz. Dene negiz emes. Deneni kıymıldatıp turgan, polный kontrol tiyakpyak kılıp turgan adamdın canı. Adam canı jok bolsa dene eч нерсе эмес. Туруп hiç kандай faydası yok. Kim bolup ketsin? Milyarder, trilyarder bolup ketsin. Turupun hiç kандай faydası yok. Hiç kандай faydası yok. Kanday güçlü bolup ketsin, çempion. Hiç kандай faydası yok. Emne degen sulu bolup ketsin, hiç kандай faydası yok. Can yok boldu bu. Bunun kayra ziyanı var bunun. Faydası kayata tursun, ziyan al. Tez alıp barıp жерге gömüp koyup olsang, үйүңдө карма отура берсең чатак. Çoçuysun, korkuyorsun, uçuk çıkar, oğru küçüğü, topalağın, saskı da düydü. Karanlık karma oturasın. Adamın bağısı can düğünün azımı dedi tutar. Plus, oşun arkasından dene dağı var. Demek Allahu Akbar, ve la zikrullahi akbar deyip, Allah'ın zikri bardan ulu, bu da sizge kozluk veredik. Sizge çıray veredik. Bu düğünü Allah'ın zikri menen koz. Ahiret Allah'ın geçirimi menen koz. Beş Allah'ını görü menen koz. Bir alım aytkan. Tündösü kolunu Allah'ın aldına uzatıp durup dua kıl degen. Tündün karangılığında dua kıl degen. Ya Allah, uşu zikrim kabırın karangılığına jarık bolsun. Tündün karangılığında kolunu jayıp durup dua kıl degen. Ne de? Ya Allah, ma tabatı dünya illa bi zikrik.
Velel ahire illa bi'afuvik. Velel cenne illa bi ru'yetik. Ya Allah, dünya senin zikrinsiz qoz emes. Seni estebesden dünyanın qaysı qozluğu var? Allah subhanahu wa ta'ala uşunça öň jarattı. Uşunça subhanallah, uşunça Allah'ın esteye alasa qanday al? Ahiret senin geçiriminsiz qoz emes. Ahiret ne deysiz? Ya Allah, senin geçiriminsiz qoz emes. Ahirettin qozluğu Allah'ın geçirimi menen. Günahlardı geçirgen. Ha pennem geçirdim. Seni daha geçirdim. Seni daha geçirdim. Allah geçirmesi ahiret kayakta qoz. Beyiş. Ya Allah, seni görümenen qoz. Beyişke girip Allah'ını görmesen, beyiştin qaysı qozdu qoy? Beyiştin çırayı, beyiştin qozluğu, beyiştin sululuğu Allah'ını görümenen. Oşuncha aytkan eken oşol şeyh, alım. Karaڭgı tündün karaڭgılığında golunu jaratkanга jayıp turup aytkın deydi. Ya Allah, dünya seni zikirin menen, ahiret senin geçirimin menen, beyiş seni görüň menen qozdu. Plus bardyk adamları geçirip koy. Kemçiliklerine göz jumup koy. Sana özgöçe jamandyk kılgandardy gözüňi jumup koy. Alar da ahiretke ketetat, biz de ahiretke ketetabız. Allah'a taştap koy. Joluga turgan, esepleşe turgan sonun gün var. Alımdan aytkan. Safi, samihti. Geçip salalardı. Alar delege tutat, biz delege tutat. Allah'a taştap koyan işim vardı. Al meni uvara olbo, psixovat etip, özüңdün yaşaoğunu bardı tekke getirbe. Öç alan, gek saktap, bir nese kılan. Tölük aldığında ahiret urup ketiyor.